Dean wa Cathedral ya St. Peter's Rugarama, Reverend Obed Turohabwe n'omwe habaye gito mu kushaboku kandi na Bishop wahumwire William Rukirande nawe yahiko mu kushaboku. Reverend Edward Mwesugwa kuruga St. Philip's Bugonje Estates niwe yayebembera kushaba okumutano ku abazikubanje abari ku nyanjira ibitahikire ku nyebisizaho kandi ishare gitwashaba ritani bagita ritani kandi kwa Archbishop Kurani mabahungereza wajitiyo mustabo cyo kushaba ukugira ngo abakristayi umubiro byo busasi Beitero hanga. Bishop Rukirande najanga uticiciro muntu kwita mutahiwe kandi yashaba bikiriza okushabiri hanga ahabwe bikora by'obwitsi. Kaini niwo muntu wo kubanza akaita Abeli omurumuna konke kiruhanga yagize ati eshagama ya Kaini nerwo mwitakanengeta mweno mwisi wena wene shagama yakushesha ishagama neta ruhanga kandi tarigira mugisha n'abana bete barigira mugisha no cyenirwe. Bamwe habebembezi bedini hamwe n'abatura nabo bahereko buhinzi mutima ahabw'obwitsi oburyo mu cyanga cya Kigezi. Wa evening atwira byo muhereza kandi ari kuhereza je umuryejo kanisa ya Rudacacu mu Uganda abiratine shonga ari twazaje adwa mushija murungi munonga konke kikukibireho twenke kanisa cyatwataho munonga. We had many hopes in him. We were shocked on Monday when he went missing, and we searched all over up to today when his body remains were found just dumped in the river. Kama tushaka polisi kuyambi tutere ho buryo shana tugarure ho patrol nyengashi okugeza kugira ngo bagumene bagenda giciro nyengashi bagumene bareba abantu bivuze kandi bakubire bakwasirwe. Living aryatwijuka ow'emyaka 80 akabare 2015 byo kubanze kubibira Brunena kandi 2016 kubanze kubibirunena pice yabira vugire hamwe n'ebindi bihandiko bimukwasireho bikashangwa haruguto rwa Kabale kuzambarara ahamwanyo gurukumanyo nkaruvera ogu akashangwa mugera gwa rwabakazi ari kuzerera ebiro 20 byo kubanza 12 Brunena gasha kwa Job namanya.